Posle kraćeg prekida ja smatram da možemo da počnemo sa radom. Kao što je najavljeno, drugi deo današnje skupštine je svečani, posvećen vrlo bitnim sadržajima. Na današnjem skupu ovde o najvećim srpskim velikanima govorit će upravo veliki, oni koji mlađim generacijama prenose slavu onih koje pokušavaju da zatamne. Pre nego što počnemo sa radom, ja bih imao obavezu da pozdravim ovde među nama akademika Matiju Bećkovića, koji će besediti o Njegošu. U vreme kad je naša generacija stasavala, intelektualnost se procenjivala po poznavanju Njegoševog dela. Danas su retki oni koji pokušavaju da tu veličinu i sadržaj kao poruku prenose mlađim generacijama, a ko bi drugo to jače mogao da prenosi kao onaj koji je u Njegoševom epu, u Njegoševoj misli slovio skoro ceo dosadašnji svoj pesnički vek. O Stevanu Nemanji govorit će moj Užičanin, profesor Popović, i pozdravljam i njega ovde danas među nama. Pored toga, čast mi je da na današnjem skupu predstavim svoju koleginicu, koja je ovde došla kao poštovalac Društva srpskih domaćina i jedan pravi srpski domaćin, profesorku Radu Ješić, koje je Društvo srpskih domaćina uvrstilo u red najvećih srpskih doktora. Čast mi je da među nama mogu pozdraviti i gospodina Vasilija Krestića, čoveka koji i dalje širi istinu o srpskim vrednostima. Mi, pre nego što počnemo sa besedom gospodina Popovića, koji će govoriti o 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, poznati srpski umetnik Ljuba Manasijević otpevaće pesmu Vostani Srbije. Vostani Srbije, vostani carice, i daj čadom tvojim vide tvoje lice. Obrati serca ih i očesa nase, i daj njima čuti slatke tvoje glase. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije vozbudi. Ti vozdvigni tvoju carsku glavu gore, da te opet pozna i zemlja i more. Pokaži Evropi tvoje krasno lice, svetlo i veselo kako vid danice.
Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije vozbudi. Bosna, sestra tvoja, na tebe gleda i ne želi tebi nikakova vreda. Ko tebe nenavidi, ne boji se Boga, od kojeg tebi ide pomoć mnoga. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije vozbudi. Hercegova zemlja i Črna Gora, daleke države i ostrovi mora, svi tebi pomoć nebesnu žele, sve dobre duše tebi se vesele. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije vozbudi. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije vozbudi. A sada gospodin Marko Popović govorit će o 900 godina od rođenja Stefana Nemanje. Vaše preosveštenstvo, gospodine predsjedniče, dame i gospodo, braćo i sestre. Ovo je izuzetan povod da se osvrnemo, jedan od retkih povoda, do duše, da se osvrnemo na ličnost i delo jedne od najznačajnijih ličnosti srpske istorije, mogli bi reći ličnosti koja je kamen temeljac srpske države i srpske nacije i čije tekovine mi i danas uživamo u ovoj državi koja počiva na onom temelju koji je u 12. veku postavio Stefan Nemanja. Velika je šteta što se ovaj 900-godišnji jubilej proslavlja, tako reći, u tišini. Očigledno u srpskoj sredini nije bilo političke volje da se tom jubileju da malo veći značaj. Ali i ovo je prilika da se podsjetimo tog velikana. O ličnosti Stefana Nemanje mnogo bi bolje besedio preosvećeni vladika koji je ovde kod nas, koji se isto bavio sa životom i delom Stefana Nemanje, a ja ću kao arheolog i istraživač pokušati da osvetlim onu drugu stranu, onu materijalnu stranu, gde je Nemanja živeo, kako je izgledao njegov dvor, šta je podigao, koje su mu to zadužbine i šta njegove zadužbine zapravo ukazuju.
svako delo što je on podigao, ono ima svoju određenu poruku. Te poruke, naravno, mi treba da spoznamo, treba da ih iščitamo. Pre nego što bi krenuli tim putem, dozvolite mi samo da se malo podsjetimo onih osnovnih činjenica iz života Stefana Nemanje. Krajem 11. i početkom prve polovine 12. veka sedište srpskih zemalja se iz Zete seli na istok i tu uz staru crkvu svetih apostola Petra i Pavla polako se formira velikožupansko središte. Znači, tu već krajem 11. veka imamo organizovanu srpsku vlast velikog župana Vukana, koji ratuje sa Vizantijom, sa promenljivom srećom, pa zatim njegov sin Uroš I, koji također ratuje sa Vizantijom, pokušavajući da obezbedi stabilnost i slobodu te prve teritorije srpske države. U to vreme srpska država se nalazila u vrlo teškom položaju, kad nije, ali i tada je bila, a to je, nalazila se između Vizantije kao jake države na jugu i Ugarske na severu. Trebalo je plivati između te dve velike sile i izvući mudrošću i vojničkom snagom maksimum za tu mladu srpsku državu. Znači, to cela prva polovina 12. veka obeležena je upravo tim borbama, pobedama i porazima, uticajima jedne i druge strane i u tom turbulentnom vremenu rađa se Stefan Nemanja. Rađa se u Ribnici, u Zeti, u vreme kada je njegova porodica morala privremeno da napusti Rašku, da se skloni. Tamo je, kao što je poznato, kršten od strane katoličkih sveštenika, jer je to već bila teritorija gde je rimska crkva imala uticaj, ali ubrzo po povratku u Ras, znači u Srbiju, on biva ponova kršten od strane naših pravoslavnih sveštenika i on nastavlja svoj životni put tu, na tom prostoru. Pitanje je ko je Nemanja? Odakle on potiče? Mi imamo saznanja, imamo tu velikožupansku dinastiju pre Nemanjića, to je Uroš I, pa Uroš II, pa onda njegov brat Desa i sad odjednom 1162. godine vizantijski car na kraju svrgava velikog župana Desu i postavlja, deli Srbiju na delove i postavlja sinove Zavidine. 4 sina Zavidina. Istoričari su dugo razmatrali pitanje ko je taj Zavida i na kraju pravo rešenje nije nađeno, ali Nemanjin otac je, po svemu sudeći, bio bliski srodnik, možda najbliži srodnik te velikožupanske porodice koja je vladala Srbijom i u prvoj polovini 12. veka. Naravno, vizantijski car Manuel I, koji je bio sjajan i ratnik i državnik, vrlo dobro je izračunao da Srbe ne može pokoriti samo vojnom silom, već i političkim delovanjem, pa je onda povinovao se onoj staroj latinskoj podeli pa vladaj, pa je zemlju razdelio 4 braće, a najstarijem dao čast velikog župana. Naravno, sva 4 braće nisu bili jednako sposobni, nisu bili jednako mudri i među njima se počeo izdvajati najmlađi. On imao istočne teritorije, negde između Kopaonika i Južne Morave, Toplicu je držao i taj umni već u to vreme je već i zreo čovek, je veoma dobro procenio geopolitički položaj Srbije i veoma je dobro procenio kako se u toj konstelaciji snaga, s jedne strane Ugri, s druge strane Vizantija, može najprosperitetnije vladati zemljom. Međutim, naravno,
braća svako na svojoj teritoriji su vodili svoju politiku, ništa čudno, ali je Nemanja već povukao neke državničke poteze koji su bili izuzetno važni za budućnost. On je vrlo brzo stupio u kontakt sa vizantijskim carem, pregovarao je sa njim, što bi rekli, umilio mu se, čak od njega dobio jednu župu, kao da pripoji svojoj teritoriji, to je okolina Leskovca, ali je on vrlo dobro shvatio da je crkva jedan od stubova društva i da u svom delovanju nije samo u pitanju vojska, već i duhovno vojinstvo koje je predstavljala crkva, saradnja sa crkvom i on tada već, znači na svojoj udeonoj teritoriji, podiže manastir koji ćemo posle videti, posvećen Svetom Nikoli, koji je izazvao veliku zavist među braćom. To je ono što je zabeleženo. A zavist je bila i ono kako je Nemanja delovao. Znači, ta veza sa Vizantijom i uopšte to njegovo političko delovanje i naravno krenuli su sa braća, sklonili su ga sa vlasti privremeno, čak zatvorili. Međutim, on je već imao određeni broj svojih pristalica, došlo je do sukoba i u bitci kod Pantina, to je na Kosovu, na severnom Kosovu, oko 1168. godine, on je pobedio braću, koju je sad vizantijski car opet pomagao, znači da oslabimo jednog, da ojačamo drugog i da na taj način držimo Srbe u pokornosti. Ostalo je zabeležen divan jedan detalj, da je Nemanja uoči bitke kod Pantina došao u Zvečan, gore u Zvečanskom zamku je bila mala crkvica Svetog Đorđa, on se tu cele noći molio za Božju pomoć, za pomoć Svetog Đorđa i obećao mu je tada, ako mu daruje pobedu, podići će mu spomenik pobede. I to se desilo, već 1170. godine, Nemanja gradi Đurđeve stupove, vidjet ćemo ih posle, i započinje jednu borbu koja će dovesti do osamostaljenja Srbije i do njenog prihvatanja u zajednici slobodnih evropskih naroda, kako bismo i to danas rekli. Znači, počinju ponova sukobi sa Vizantijom, tu Nemanja nije bio dovoljno jak. Srbi nisu imali takvu vojsku da se vizantijskom caru suprotstave, ali mudrost politička Nemanjina je tu pobedila. On se predao vizantijskom caru, ovaj ga je odveo u Konstantinopolj, svi bi rekli on je sad tamo zarobljenik, međutim on se iz Konstantinopolja vratio sa određenom dobiti. Nije to bila velika dobit, ali Srbija je i u vazalnom položaju se konsolidovala, znači to što je postojalo, to se konsolidovalo i do 1180. godine on je bio lojalan vizantijskom caru i sređivao je ono što je imao. 1180. počinju ponova neredi u Vizantiji i on koristi to da konsoliduje državu, da konačno zaokruži Srbiju i tada zaposeda neke teritorije na jugu, delove Kosova, Metohije, prodire čak dole do Skoplja, do Sofije i ono što je posebno bilo važno, prisajedinjuje onovremenoj Srbiji i primorske oblasti u kojima su još uvek vladali naslednici Dukljanske dinastije. 1186. on pokorava Kotor, pa je čak u tom gradu, koji on specijalno privilegovao na tom kasnije zvanom Srpskom pomorju, imao, kažu hroničari, i svoj dvor, odnosno neku kuću u gradu. Znači, Srbija je sa tim Nemanjinim delovanjem već bila zaokružena i tada Nemanja uz svu organizaciju države počinje da gradi svoju najznačajniju zadužbinu, zasniva Studenicu.
Samo još par reči o tome. 1190. godine ponova nastaje sukob sa Vizantijom koji se opet završava srpskim vojnim porazom, ali diplomatskim uspehom. Nemanja je za svog srednjeg sina dobio carevu sinovicu za suprugu, a uskoro 1195. posle smene na vizantijskom prestolu na tron dolazi Aleksije III, njen otac. Znači, Stefan, Nemanjin srednji sin, postaje carski zet. I to je trenutak koji je procenio Nemanja da je potrebno da se povuče, da preda vlast u državi koju je stabilizovao, formirao, međunarodno, da kažemo, međunarodno priznao, odnosno čim je vizantijski car prihvatio sve to, to je već bilo jedna vrsta međunarodnog priznanja i on se povlači, zamonašuje se, povlači se u mir manastira. Za to vreme, sad ne možemo dosta o tome pričati, njegov najmlađi sin je već na Svetoj gori, to je naš Sveti Sava, i posle godinu i nešto dana on iz Studenice odlazi, znači povlači se prvo u Studenicu, gde je boravio negde oko godinu i po dana i on odlazi na Svetu goru, gde će osnovati sa Savom Hilandar i umire na Svetoj gori sredinom februara meseca 1199. godine. Izuzetna ličnost, tekovine njegove će nadgrađivati sinovi. Ja bih samo ovde hteo da vas podsjetim na jednu njegovu misao, znači svestan svog novog statusa, znači posle 1190. godine, u uvodnom delu Hilandarske povelje, on ističe da politička samostalnost njegove države ima dugu tradiciju, da, citiram, Bog po mnogoj svojoj i neizmernoj milosti i čovekoljublju darova našim pradedovima i našim dedovima da vladaju ovom zemljom srpskom. Ali u isto vreme je bio i svestan da Božjom milošću postoji hijerarhijski poredak država i vladara, pa tako ističe da Bog utvrdi Grke carevima, Ugre kraljevima, a mene, kaže, postavi za velikog župana. Znači, on je tačno znao koja mu je pozicija, koje mu je mesto. E sad, kad razmišljamo sad o životu Stefana Nemanje, postavlja se pitanje kako izgleda taj centar Srbije u Nemanjino vreme. Srbija u to vreme je ruralna zemlja. Ona nema gradove. Gradovi će nastati tek kasnije. Znači, središte države u jednoj oblasti, u oblasti Rasa, koju je još Stojan Novaković veoma dobro karakterisao kao prestoničko selo. Centar države u kome su se nalazili velikožupanski dvori, ne jedan nego više, nalazilo se sedište crkve, episkopije nadležne za srpske zemlje, Raška episkopija, i tu je postojao jedan ambijent u kome se ostvarivala vlast velikog župana. Bi mogli da sad malo ovo je središte Rasa, to je crkva svetih apostola Petra i Pavla, podignuta najverovatnije u prvoj polovini 10. veka, iz vrlo konkretnih političkih razloga toga vremena, ali u svakom slučaju ona je odigrala ključnu ulogu u formiranju srpske države. Znači, to je okosnica oko koje se sada razvija to što bi zvali prestoničko selo, odnosno prostor gde su se nalazili velikožupanski dvorovi. Molim sledeći.
Ovo je, ne znam koliko možete da vidite, ovo je malo sitno, ovo je oblast Rasa gde se vidi Petrova crkva, Đurđevi stupovi, ovde je naravno sada Novi Pazar, tvrđava Ras i Deževska dolina. Izuzetan značaj ima Deževska dolina, jer upravo tu, u Deževskoj dolini su se nalazili dvorovi, velikožupanski, dvorovi u Nemanjino vreme i kasnije sve do kralja Dragutina. Nažalost, oni nisu arheološki istraživani iz razloga naših slabosti, ali jedan jedini objekt koji je iskopan, to je Dvorska crkva, koja nije iz Nemanjinog vremena, koja je najverovatnije iz 13. veka, ali ona odslikava upravo taj položaj gde su se, možemo sledeći slajd, to je crkva u Deževu, potpuno osobena, kao što vidite, potpuno osobene osnove, ona nema paralela sa ostalim crkvama i manastirima u srpskim zemljama, jer je ona namenski crkva za dvor. Kako je izgledao taj dvor? Mi danas nemamo materijalnih ostataka dvora, ni jednog dvora iz doba Nemanjića, budući da su to bila zdanja, kompleks zdanja građenih drvetom, koji najslabije tragove ostavlja, tako da je tu su se nalazile neke zgrade, vrlo slično kao i u Franačkoj državi, kao i u ranoj Nemačkoj državi. Znači, ono što u Evropi vidimo od 8. do 10. veka, ovde vidimo, na primjer, kod nas u 12. veku, kako su izgledali županski dvorovi. Znači, postoji jedna velika zgrada, takozvana dvorana, gde se odvija javni i dnevni život dvora i postoji niz zgrada u kojima se stanuje. Domitijan je, na primjer, zabeležio kad se rodio najmlađi sin Rastko, Nemanja je naredio da se jedna palata, tako se to zvalo, to je bila kuća, podigne za njegovo obitavanje. Znači da on kao član porodice jednog dana ima kuću tu u tom kompleksu. Mi za sad znamo da su postojali kompleksi dvorova u Miščiću, u Deževi, možda još neki dvor. Međutim, ono što je veoma važno, ti dvorovi nisu bili utvrđeni. To nisu bili zamkovi, kao što je to u Evropi. Srpski vladar je očigledno osjećao određenu sigurnost i srpski vladar sve do sredine 14. veka uopšte ne ulazi u bedeme zamkova ili tvrđava, živi u dvorovima koji su, znači, nisu vojno branjeni, imali su ogradu. Međutim, u nemirnim vremenima vladar je morao imati i pribežište. Molim sledeći. I to je upravo tvrđava Ras, nasleđena od Vizantije, znači ona je već bila vizantijsko utvrđenje, Nemanja je to dogradio i u njegovo vreme se ovde, u ovoj tvrđavi, formira takozvani refugijalni dvor. Znači, jedna vladarska rezidencija u kojoj vladar boravi samo kad su smutna vremena, kad je opasnost i tu se najverovatnije čuvala i vladarska riznica. Da je to tako, imamo svedočanstvo da je ovde kovan prvi srpski novac u doba kralja Radoslava i mi smo te primerke novca prilikom arheoloških iskopavanja i otkrili. Molim sledeći. Evo, ovo je otprilike zamišljeni izgled te tvrđave, koja je vrlo važnu ulogu imala u 12. veku i ovo je taj dvorski kompleks za koji pretpostavljamo da je podignut tek u Nemanjino vreme i da je služio Stefanu Nemanji, a i njegovim naslednicima do državnog udara 1233. godine, kada je Ras verovatno izgoreo i više nije obnavljan. Znači, to je ona smena na prestolu kad je Radoslava smenio Vladislav. Sledeći, molim. Evo, ovo su otprilike, možda ćete se razočarati, to je vrlo skromno, to su dvorske zgrade, rekonstrukcija, zamišljeni izgled. Velika je retkost da su uopšte od kamena, znači,
to vladarsko boravište u samoj tvrđavi Ras, što nije karakteristično za srpske vladare, jer oni su najveći deo vremena provodili u normalnim rezidencijama, kako tu, kako kasnije na Kosovu, kada je centar države preseljen u doba kralja Milutina dole na Kosovo i tu je postoji isto kompleks dvorova o kojima malo više znamo, jer postoji više pisanih izvora. Naravno, dok smo imali mogućnost, na Kosovu nismo istraživali. Sad više ne možemo. Možemo dalje. Sad, znači to bi bilo ono gde je Stefan Nemanja mogao živjeti, odnosno kako je mogao izgledati njegov dvor. Ne treba zamišljati to da je to jako bilo skromno, jer drvena arhitektura može da bude vrlo udobna i vrlo skupa. Ja moram da vam kažem sad upravo pred par meseci, prilikom iskopavanja u Studenici koje sam vodio, naišli smo u sloju koji je prva polovina 13. veka na komade ugljenisanog drveta na kojima se sačuvao drvorez. Znači, u duborezu i drvorezu su te zgrade bile ukrašene, naravno ukrašene tkaninama i bile su ono što je najvažnije tople. Za balkansku klimu je mnogo pogodnija drvena zgrada nego kamene zgrade koje se grade u primorju. Ja bih sad, pošto nemamo puno vremena, htio da se osvrnem na Nemanjine zadužbine. Svima je poznato, podigao je prvo na svojoj toj udeonoj teritoriji manastir Svetog Nikole i manastir Svete Bogorodice, vrlo blizu. Svetu Bogorodicu je zapravo obnovio Vizantijsku crkvu, ali ova crkva je izuzetno važna jer odslikava Nemanjine uzore i Nemanjina stremljenja. Kao što vidite, to je crkva koju bi mogli da zamislite u sred Konstantinopolja. To je crkva upravo, sve odlike ima carigradske arhitekture i ono što je posebno važno, po uzoru na vizantijske careve, po uzoru na Pantokratorov manastir u Konstantinopolju, Nemanja ovde gradi svoju grobnu crkvu. On je još, znači, to je sredina 7. decenije, on je još udeoni gospodar i ovde, u ovom takozvanom južnom paraklisu, nalazi se velika zidana grobnica u kojoj nikad niko nije sahranjen. Vreme je išlo dalje, manastir Svetog Nikole je sagrađen, kao što vidite, sa dve kule, što je inače karakteristika i građevina njegove braće, to su ti zvonici, ali istorija je otišla dalje, sudbine su se izmenile i ovde Nemanja u ovoj svojoj prvobitnoj zadužbini naravno da nije sahranjen. Možemo sledeći. Ovo je veličanstveni spomenik pobede. Na izuzetnom mestu, na vrhu jednog brega, koji se vidi sa svih tačaka oblasti Rasa. On je u centru, ili što kažu posrede Rasa. On već pokazuje Nemanjina šira stremljenja. On je sagrađen u duhu romanike, a sa planom koji je apsolutno prilagođen potrebama pravoslavnog bogosluženja. I ta crkva takođe je imala 2 zvonika. Ovo je njen snimak pre delimične rekonstrukcije. Sad je ta crkva dejstvujušća, što bi rekli. Ponova je propojala. Manastir je oživeo. Ovo je u vreme dok su to bile samo arheološke iskopine i arheološki ostaci. Znači, u našem vremenu vraćen je život ovom zdanju, ovom hramu i kao jedno veliko svedočanstvo htenja i stremljenja Stefana Nemanje. Doživljavamo ga kao spomenik pobede, odnosno spomenik koji je on posvetio Svetom Đorđu uz znak zahvalnosti za darovanu mu pobedu. Molim sledeći. I na kraju, najveća i glavna zadužbina, u mnogo čemu neprevaziđena,
to je Studenica, koja je u tom kružnom obziđu koje je podigao Nemanja, nije to ništa vizantijsko, ništa to nije starije, to je građeno zajedno sa Bogorodičinom crkvom, to su najnovija istraživanja sada potpuno definisala. U prostornoj šemi vidjet ćete ovde veliko zdanje koje odstupa od uobičajene arhitekture manastirskih konaka i za koje smo zaključili, to je zgrada 30 metara dugačka i 15 široka, za koju smo zaključili da predstavlja ktitorsku rezidenciju u manastiru. Kao što vam je poznato, srpski vladari, Nemanjići su tokom narednih 200 godina redovno hodočastili na grob Svetog Simeona, odnosno Stefana Nemanje, koji je tu sahranjen, i o velikim praznicima su boravili u toj zadužbini osnivača svetorodne dinastije. Zaboravio sam reći da je Nemanja 1186. kad je gradio Studenicu već predvideo svoje grobno mesto i Sava ga je po prenosu njegovih zemnih ostataka, njegovih moštiju u Srbiju sahranio u toj grobnici koju on sebi za života pripremio, a sa druge strane zida, prilikom arheoloških istraživanja, otkrivena je grobnica i ostaci sarkofaga Nemanjine supruge Ane, u monaštvu zvane Anastasija, koja je preneta bila takođe u Studenicu. Za naša ova razmatranja sad fokusirali bi se samo na ovo što je bila ktitorska rezidencija. Naravno, možemo sledeći slajd. Ovo je ulaz u tu ktitorsku rezidenciju, odnos između crkve i ktitorske rezidencije. Samo sam još hteo ovo reći. Kao što vidite, Studenica je jedno hibridno zdanje. Ona je građena po planu pravoslavnog bogosluženja. Ona zadovoljava sve potrebe pravoslavnog. Zaodenuta je u romaničko ruho i to prvorazredno, najboljih majstora, a završena je konstantinopoljskom kupolom. To je upravo ono traženje srpskih puteva u sakralnoj arhitekturi, koji će kasnije iznedriti Žiču i čitav niz zadužbina koje su dosta samosvojne, koje nisu kopije Vizantije, nisu kopije Zapada, već nešto što je na srpskim iskustvima tu. I Studenica je, pored ostalog, kao i njen ktitor, rodonačelnik te arhitekture koja će ovde cvetati skoro 300 godina. Ovo je naravno sve iskopano pre 3-4 godine i za sad je nešto konzervirano, a nešto po svojoj prilici neće nikad biti. Možemo sledeći. Evo, to je ta velika građevina. Imali smo sreću prošle godine da ove ostatke sve konzerviramo, ali ove godine više nismo imali tu sreću. Nestalo je političke volje da se u Studenici bilo šta radi i tako smo tu za sad ostali. Možda ćemo doživeti i da onaj tamo drugi deo koji je istražen konzerviramo i prezentujemo. Možemo dalje. Evo, to vam je enterijer jedne od prostorija, prizemnih prostorija te ktitorske rezidencije. Nažalost, to je jedino što o ktitorskim rezidencijama znamo. Inače, samo da vam još ovo završim, Studenica se istražuje i u Studenici se radi već više od 60 godina. Ali Studenica još uvijek je daleko od toga da je urađena. Ogromni su prekidi i opet nastupaju prekidi i ako je ona prepoznata kao svetska baština, mi očigledno se prema Studenici ne odnosimo kao prema svetskoj baštini. Imali smo sreću da ove godine bar završimo arheološka istraživanja, predstoji uređenje porte, predstoji konzervacija iskopanih objekata,
ali sam Bog zna da li ćemo to i uspeti da ostvarimo. U svakom slučaju, da smo to mogli, to bi bio još jedan omaž Stefanu Nemanji, ktitoru Studenice i jedan naš mali dug koji bi vratili njegovom delu. Ali i ovo podsjećanje na Stefana Nemanju je ipak nešto. Ja vam se zahvaljujem. Vremena iz doba Stefana Nemanje iz ugla koji je nama delimično bio nepoznat. Te zato procenjujem da je njegova beseda bila upravo adekvatna našim željama da prisustujemo ovdje danas na ovome sastanku. Budući da veliki deo srpske istorije nije na vreme bio zapisan, nego je zapisan i prenošen guslama. A ono što je kroz gusle prošlo, to je postala vrhunska vrednost i tradicija srpskog naroda. Poštujući tu činjenicu, danas ovdje nastupa guslar Slavko Jekmić. Izvolite. Hej, zbor zborila, gospodarišćanska. Kod bijele crkve Gračanice, Bože mili, čuva velikoga, kud se djede car Nemanje blagom, 7 kula groša i dukata. Tu se desi Nemanjiću Savom, pa govori gospodirišćanskoj: oj bogavi gospodorišćanska, ne govorite o mom roditelju, ne govorite, ne griješte dušu. Nije babo raskovao blagom na nadžake, ni na buzdovane, ni na sablje, ni na koplja bojna, ni dobrim konjima na ratove, već je babo potrošio blago na 3 slavna srpska namastira. Prvu babo sagradio crkvu, bijel vilindar na
slavnu krasnu sebi zadužbinu, vječnu kuću na onom svijetu, da se njemu poje liturgija onog svijeta kao i ovoga. Drugu babo sagradio crkvu, Studenicu na Vlahu starome, slavnu krasnu majci zadužbinu, svojoj majci carici Jeleni, da si njoj zipoje liturgija onog svijeta kao i ovoga. Treću babo sagradio crkvu, Mileševku na Hercegovini, slavnu krasnu Savi zadužbinu, da si njemu poje liturgija onog svijeta kao i ovoga. U glas viknu gospoda Rišćanska, prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svjetlovom bilom, hej što radili, sve vam sveto bilo. Kako rekla gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, hej šta god je rekli, kod Boga se steklo. Zahvaljujemo Slavku Jekmiću i sada ćemo imati čast da prisustvujemo besedi akademika Matije Bećkovića u povodu 200 godina rođenja Njegoševog. Prosvećeni vladiko, gospodine Anišiću, gospodo srpski domaćini i učesnici Skupštine Društva srpskih domaćina, vi ste mene visoko odlikovali kad ste me pozvali da danas govorim ovde o Svetom Petru II. Petroviću Njegošu, i vi ste prvi koji ste njegovu ikonu stavili na ovaj ikonostas vaše skupštine. 700 godina posle smrti Stevana Nemanje rodio se
Rade Tomov, koji je postao Petar u 17. godini, kada je u istim godinama Rastko postao Sava. On je odmah zapevao: sad propojte, visoki dečani i lijepa lavro studenice. Kao što ste čuli od gospodina Petrovića, da Nemanjina proslava prolazi, tako reći, nečujno, tako isto biva i sa 200-godišnjicom najvećeg srpskog pesnika i najznačajnijeg vladike Srpske crkve posle Svetog Save. Ni oko jedne druge ličnosti u našoj umetnosti nisu se saglasili svi najomniji Srbi da mu nema parbenika. Tako je Jovan Cvić kao predsjednik Srpske kraljevske akademije rekao da je u celom srpskom narodu nije bilo nikoga drugoga koji bi bio tako potpun predstavnik svega najdubljega, osjećajnoga i mislenoga u našemu narodu kao Njegoš, a drugi predsjednik Srpske kraljevske akademije, Slobodan Jovanović, koji je merio reči više nego iko u srpskoj nauci, on je potpisao reč da u celoj našoj književnosti postoji samo jedan gorostas, a to je Njegoš. Isto tako, Ivo Andrić je nazvao Njegoša tragičnim junakom kosovske misli. On ga je tako i opisao, a Njegoš se obukao u kosovskog junaka, u nošnju koju je sam kreirao i koju pre njega niko nije nosio. Posle njega je ta nošnja proglašena za narodnu, a od naroda je malo ko imao i mogao nabaviti. U stvari, on se je tako obukao da bi pokazao kako su izgledali nepredati kosovski vitezovi. I da su oni što se ne šteše u lance vezati pobegli u crnogorsku pustinju. Tako ga je video Andrić, tako je i on video samoga sebe i on je jedan od tvoraca Kosovskog zaveta i kosovske legende. Njegovi spevovi su rodno mesto Miloša Obilića, kako je on govorio, najvećega junaka koji se na svijetu rodio. Pre njega se govorilo da je to bio neki nepoznati junak, da li se zvao Kobilović ili Kobilić, da li on kao ranjenik, kad je sultan pregledao bojište, iskoristio tu priliku da ga raspori, sve do Njegoša, koji je napisao da šta Leonid hoće iz Cevola kad Obilić stane na poprište. Tvoja mišca jednijem udarcem presto srušija Tartar uzdrma, pade Miloš čudo vitezova žertvom na tron biča svjetskoga, gordo leži veliki vojvoda pod ključevima krvi blagorodne, ko malo pred što gordo iđaše, strašnom mišlju prsa
nadutijeh kroz divljačne tmuše azijatske, gutajućih vatrenim očima, prezirući ljudsko ništavilo i pletenje bezumne skupštine. O Miloše, ko ti ne zavidi, ti si žrtva blagorodnog čustva, vojstveni, genij svemogući, grom stravični, što krune razraba. On je taj koji je iskovao Obilića medalju kao priznanje za najveće junaštvo. Rodio se u crnogorskoj pustinji i zaista je bio pustinjak, tako je potpisivao svoje knjige. Nikada svojim imenom, a uvek ili inicijalima ili svojim monaškim zvanjima. Znači, pustinjak, cetinski, ili kako je potpisao gorski vijenac sa PPN, vladika crnogorski, ili bez imena i zvanja kako je objavio knjige Lijek jarosti turske ili Kula Đurišića i Čardak Aleksića. Tek posle njegove smrti počeli su da ga potpisuju samo imenom i prezimenom izostavljajući njegova zvanja. Mada su njegova zvanja bila vrlo važna za doživljaj onoga što je on pisao u to vreme kada je pisao samo jedan i kada je tron na kome je sedeo ipak bio taj koji je mogao ili da predaje prokletstvu vekova ili da posvećuje najveće vitezove. Trebalo je 200 godina da prođe da on bude svetitelj. A svi oni koji su proglašeni svetiteljima u posljednjem veku, on im je bio svetac. Jedan od onih kojima je on bio svetac je novo objavljeni svetitelj, episkop Nikolaj Velimirović, koji je kao docent Bogoslovskog fakulteta u svojoj 30. godini napisao studiju Religija Njegoševa, u kojoj je napisao da se nijedan Srbin po svojoj religioznosti ne može porediti sa Njegošem. Isto tako je prvi rekao da je Njegoš po svom životu veliko mučenik. Isidora Sekulić je rekla da do dana današnjega celo srpstvo nema dva Njegoša. Jovan Skerlić je napisao da je to najdublji duh među našim književnicima. Miloš Crnjanski je napisao kad bi nestao srpski narod, ostao bi gorski vijenac i to bi bilo sasvim dovoljno da opravda svoje postojanje na svetu. Do dana današnjega njegova reč živi na usnama njegovog naroda, nema nijednog spomenika bez njegovih stihova, a njegovi stihovi nisu samo stihovi, nego je za te stihove poginulo nekoliko pokolenja. U celome srpskome narodu njegova fotografija bila ikona, a njegova knjiga Biblija. Ja sam bio u prilici da čujem princa Đorđa Karađorđevića, koji je na pitanje koja je od dve srpske dinastije bolja odgovorio ovako: Obrenovići su velika dinastija koja je dala velike državnike, diplomate i političare
i tu bi bilo teško raspraviti koja je bolja, ali je tu dilemu razrešio Njegoš kada je Gorski vijenac posvetio voždu Karađorđu, prahu oca Srbije, a ta knjiga je postala Biblija srpskog naroda. I tako je ona i do danas. Mnogi Srbi pre nego što je čitaju, prekrste se, a drže je na posebnom mestu. I kao što je neka baka, kada su je sa nekog sela u Engleskoj odveli da gleda neku Šekspirovu predstavu, rekla: ja ovo sve znam. Tako Njegoša znaju i oni koji ga nisu čitali. I sve im je to poznato, jer je u njegovom delu naš narod izražen i našao sebe u svome jeziku ostvarenoga i uaploćenoga. Do dana današnjega nema ni jedna ličnost koja tako ujedinjuje duh našega naroda i koji je u ovim raspravama o srpskoj nacionalnoj svesti i uzimana zajedno sa Vukom i narodnom poezijom kao jednog od tvoraca te svesti. Jedan od razloga što ta godišnjica se ne slavi, to je zato što bi je slavili svi i svuda, i što bi to bilo ono tkivo koje povezuje naš narod, jer na Lovćenu Njegoš spava najmudrija srpska glava, ne peva se na Njegušima, nego se više peva na krajini, u krajinama ili u rasejanju gde Srbi žive. Njegova fotografija je, kažem, već bila ikona, a sada je, evo, vidimo i u crkvama i u novom hramu u Podgorici, a na toj ikoni su oni stihovi kojima se završava Luča mikrokozma: o preblagi, tihi učitelju, slatka li je čista, bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, vaskrsenjem smrt si porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Na drugoj strani je njegova kapela koja je srušena na Lovćenu, koja se sada našla na ovoj ikoni, a koja je obnavljena na 10-ak mesta u našemu narodu i po našim gradovima vaskrsava ona ista koja je tamo srušena, i nemoguće da je ta kapela sveta i svaki njen kamen, a da nije Njegoš. On je poželeo da vekuje na najvećem vrhu svoga zavičaja, a čini se da je želeo da bude sahranjen na mestu najveće dubine svoga sopstvenoga dela, jer se sam Gorski vijenac odigrava skupština na vrhu Lovćena na Crkvini, i želeo je da produži bitku koju je vodio za života i posle smrti. I kada je rečeno da će mu Turci mrtvome odseći glavu, to se i ostvarilo. On je 7 puta sahranjivan i mi više ne znamo da li je sveti njegov život i delo ili njegovo posmrtno mučeničko stradanje koje traje do naših dana. On je svog strica, svetoga Petra I, proglasio za sveca tako što ga je na godišnjicu njegove smrti otkopao i našao cela,
a tako kako ga je našao cela, tako je i rekao da je svemogući stvoritelj njega vratio njegovome narodu, da bitku koju je vodio i žrtvujući se za svoj narod dušom i telom nastavlja i pod ovim oreolom. Takvu istu bitku je on hteo da nastavi sam, misleći da narod koji ne može da održi jedan grob nema razloga da postoji. I ta bitka oko tog vrha završila se u našem veku jednim varvarskim zločinom, rušenjem njegovog groba i jednog spomenika, možda najuspelijega u cijelome našemu sakralnome neimarstvu. Lovćen je bilo nemoguće zamisliti bez kapele. Nije to samo kapela, to je ceo Lovćen koji je dobio sa kapelom bio svoju glavu. I nije to delo bilo koga, nego delo najvećega ruskoga arhitekte Krasnova, koji je pre nego što je došao do te ideje napravio bezbroj skica, a onda je unutra ukrasio likovima crnogorskih svetaca koje je oslikao Uroš Predić, a ceo taj hram, da kažem, i celu kapelu podigao je njegov potomak, kralj Aleksandar Karađorđević, koji je izašao peške na Lovćen, došao pred njegov grob, skinuo svoju sablju, stavio na njegov spomenik, otvorio njegov sanduk, skinuo svoju albansku spomenicu i stavio na njegoševe grudi, što je trebalo da završi raskole priče o učešću Crne Gore u prvome ratu, da ga odlikuje albanskom spomenicom i da u stvari podigne jednu vrstu svoje porodične grobnice. To je razlog, jedan od najvažnijih razloga što je ta kapela rušena, zato što su se našli mnogi koji su se smatrali bližim Njegošu od njegovoga potomka i potomka onoga kome je Njegoš posvetio gorski vijenac. Isto tako, kralj Aleksandar Obrenović Karađorđević, on je posle Prvog svjetskog rata čuo da se u Bečkoj biblioteci nalazi rukopis gorskog vijenca. I onda je nastala naša velika potraga da dođemo do toga rukopisa. Austrijanci su u znak pomirenja i kraja ratovanja odmah bili skloni, nisu nalazili ništa što bi za njih bilo vredno u tom rukopisu. Mi smo im ponudili jednu sliku nekog portretiste austrijskoga koji je slikao Franju Josifa, a tih slika je bilo dovoljno u Sloveniji. Međutim, kako oni videše da se mi interesujemo za to više nego što bi očekivali, onda su povećavali tu cenu. Trajala je velika diplomatska prepiska, a onda i problemi da biblioteka ne može to tek tako da ostvari, a da ne dobije nešto za nadoknadu, da kupi nešto vredno tome, da ne ulazimo u detalje. Glavno je kralj iz svog džepa platio, mislim, 12.000 šilinga. Ona je došla u Beli dvor, on je umnožio fototipski nekoliko primjeraka. Jedan od tih primjeraka je otišao i samome Ataturku, a i svim katedrama i značajnim ličnostima, naročito u slovenskom svetu.
ali kao što je bilo teško dobiti taj rukopis iz Bečke biblioteke, tako ga je bilo lako iz Dvorske biblioteke kralja Aleksandra poslati odlukom Titovog sekretara koji je to jedva našao na Cetinje. I ipak nije ni tamo uništen. Moglo bi se o Njegošu govoriti kao što se i govori o svim njegovim godišnjicama i one će se slaviti dok je sveta i veka, samo ih nećemo mi više slaviti, mi ćemo je slaviti ovako kako je slavimo i tako ćemo se upisati u letopis večnosti, tako ćemo izaći pred Njegoša i pred svoje potomke koji će ga slaviti dok je sveta i veka. Hvala vama što ste mi dali reč. A šta da kažemo, odavno nisam prisustvovao na nekom skupu gde je neko govorio, a da takav tenacitet pažnje bude u sali. Moram reći samo ovo, da ni zbog toga, a on zbog ove besede, srećan sam kao srpski domaćin što sam danas ovde prisustvovao. Hvala gospodinu akademiku na njegovoj nadahnutosti i na snazi koju širi među Srbe o, ja bih rekao, najveličanstvenijem Srbinu svih vremena. A da bi nastavili sednicu na tome putu, sada će glumac Ivan Vučković kazivati Njegošove stihove. Viđi vraga, su 7 binjišah, su 2 mača, a su 2 krune, praunuka Turkova s Koranom. Za njim jata prokletoga kota, da opuste zemlju svukoliku ka skakavac, što polja opusti. Francuskoga da ne bi brijega Aravijsko more sve potopi. San pakleni okruni Osmana darova mu lunu ka jabuku. Zloga gosta Evropi orkana. Bez muke se pjesna ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova. Junaštvo je car zla svakojega, a i piće najslađe duševno, kojem se pjane pokoljenja.
Blago tome ko dovijek živi, imao se rašta i roditi. Vječna zublja, vječne pomrčine nit dogori, niti svjetlost gubi. Svak je rođen da po jednom umre. Čast i bruka žive do vijeka. Crni dane, a crna sudbino, okukavno srpstvo ugašeno. Zla nad živjeh tvoja svakolika, a s najgorim hoću da se borim. Da kad glavu razdrobiš tijelu, u mučenju izdišu členovi. Mlado žito navijaj klasove, pređe roka stigla ti je žnjetva, divne žertve vidim na gomile pred oltarom crkve i plemena, čujem lelek gdje gore prolama, treba služit česti i imenu. Neka bude borba neprestana. Neka bude što biti ne može. Nek ad proždre, pokosi satana. Na groblju će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. Što uteče ispod sablje turske, što na vjeru pravu ne pohuli, što se ne hće u lance vezati, to se zbježa u ove planine, da ginemo i krv prolivamo, da junački amanet čuvamo, divno ime i svetu slobodu. Sve su naše glave izabrane, momci divni, isto ka zvijezde što su dosad ove gore dale, svi padali u krvave borbe, pali za čest, ime i slobodu. Gdje je zrno klicu zametnulo, onde nek i plodom počine. Jel instinkt, al duhovni vođa, ovde ljudsko zapire poznanje. Vuk na ovcu svoje pravo ima, kad Tirjanin na slaba čovjeka. Al tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost, najsvetija.
Preosvećeni vladiko, poštovani gospodine predsjedniče, braćo i sestre, dozvolite mi samo na kraju da se zahvalim bratu Miljanu Ćeraniću. Zahvaljujući njemu ja sam danas ovde, imao sam prilike da se poklonim nečemu što je najmoralnije, najduhovnije i najlepše što ova zemlja ima. I hvala Bogu što vas imamo, jer da vas nemamo, ne znam gde bismo mogli da gledamo. Dozvolite mi da vam prenesem velike pozdrave čoveka koji je danas pozvan ovde, ali zbog velikih profesionalnih obaveza nije mogao da dođe i da bude sa vama danas. Rekao mi je da vam prenesem njegovo duboko divljenje vama svima i onome što radite, i on se iskreno nada i veruje da će on biti deo ove priče. Gospodin Radoš Bajić vas je sve pozdravio. Od sutra kreće emitovanje na RTS-u jedne velike serije koju su mnogi čekali, mnogi su se iznenadili, ali u svakom slučaju želim vam puno sreće, zdravlja i iskreno se nada i veruje da ćete se sledeće godine vidjeti. Živi vi nama bili. Hvala vam. Čekaj, da ovo kažem. Budući da je Kosovo najvažnija srpska reč, naš drugi deo ove sednice završit ćemo sa pesmom koju će otpevati Ljubo Manisijević, Oj Kosovo, Kosovo. Ova pesma je nastala na Kosovu godine 1989. godine po proslavi velikog boja, šestogodišnjice boja na Kosovu. Sa Kosova zora sviće, sviće, sviće novi dan, Gračanica sva u sjaju dočekuje Vidovdan. Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša. Sve delije od Srbije, svako srce ponosno voli, ljubi zemlju svoju, Metohiju, Kosovo. Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša. Srbadija kliče cela, ne damo te Kosovo, to je naše uvek bilo, od starih nam
ostalo. Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša. Sa ovom pesmom mi smo završili jedan veliki deo našeg današnjeg skupa. Ja kao učesnik njegov moram da odam priznanje pre svega učesnicima ovoga našeg drugog dela naše skupštine i mogu da kažem da sam ovde sedeći i slušajući izvođenje toga programa osjećao sam se ponosnim Srbinom. U vremenu u kome nas unakazuju, danas su ljudi koji su ovde nastupili među nama, ja imam takav osjećaj u sebi, podigli naše dostojanstvo. Mi, Srbi, imamo čime da se ponosimo, ali samo da se uspravimo i da ne potonemo. Poštujući srpsku tradiciju i srpsku kulturu, domaćin je otvorio ovaj skup, domaćin će ga i zatvoriti. Brat, nisi po... Doktor... Momena samo. Mitroviću. Gde je Mitrović? Nema. Mitrović. Bio je, a evo ga dolazi. Doktor Mitrović želi da nam pokaže neku ikonu o Stefanu Nemanji, pa evo, daj mu tamo mikrofon. Ogroman značaj Stefana Nemanje kao državnika ovde je, ja bih rekao, prikazan sa pozicije romejskog poimanja države. Ja hoću da vam pokažem fresku Srpski čudotvorci koja se nalazi u usipaljnici ruskih careva. Ta freska se zove Srpski čudotvorci. I Stefan Nemanja je zaista, evo ovde predstavljen sa Svetim Savom, srpski čudotvorac, jer je ova knjiga nastala izučavanjem ove freske. Šta hoću da vam kažem? Ja sam doktor pravnih nauka, predsjednik sam Objedinjenja Srba, to je društvena organizacija koja je osnovana u Moskvi i ja vam prenosim u ime uprave i svih članova Objedinjenja Srba pozdrave ovom divnom skupu. I hteo bih kao doktor pravnih nauka u ime svih pravnika, u ime svih magistara pravnih nauka, u ime doktora pravnih nauka i u ime svih profesora prava da zamolim oproštaj pred Stefanom Nemanjom, jer mi na pravnim fakultetima izlažemo pojam države samo sa pozicije romejskog prava, odnosno sa pozicije rimskog prava. U svim zapadnim jezicima reč država potiče od reči status. To znači položaj pojedinca u društvu. Položaj pojedinca u društvu se prema romejskim pravilima od 509. godine pre nove ere, od takozvane rimske revolucije, određuje kroz pojam teritorije. Međutim, u poimanju slovenskom pojedinac pripada kroz rod društvu. Znači, u rimskoj državi je rimski senat odredio pravilo, svi građani Rima su Rimljani.
Taj princip i danas važi u zapadnim zemljama. Svi građani Francuske su Francuzi, svi građani Italije su Italijani, svi građani čak Sjedinjenih Američkih Država su Amerikanci i oni su izmislili pojam melting pot, jer svi znaju iz kog roda i iz koje zemlje su došli pre 200 godina. A mi treba da se ponosimo i Stefanom Nemanjom i principom da svi građani u Srbije nisu Srbijanci i nisu Srbi, zato što je veličina Stefana Nemanje bila ta da je on bio vožd rasa. Ras nije, kako nama istoričari i arheolozi stalno nameću, taj mitski grad, ras koji niko ne može da nađe. Ovde je nekoliko rasova spomenuto i istaknuto, a ras je oznaka personalne pripadnosti, to znači rod az, rod prvobitni. Tako da je Stefan Nemanja bio predstavnik jedne ogromne civilizacije koja jeste rasija, jer taj princip svi građani Rima ne važi ni u Srbiji ni u Rusiji, jer mi pripadamo civilizaciji tolerantnosti i to je taj ras. Ja hoću da vam samo još kažem vrlo kratko šta je taj az. To je predstava koja potiče iz perioda Lepenskog vira da je krug, odnosno kolo, izvor svega. Jer za drevne Slovene kolo, kretanje majke zemlje oko sunca je bilo to što je materializovano na preseku drveta u vidu godova, u jednini je god. Znači kad su odredili koliko traje godina dana obnove prirode, oni su mogli da pređu sa nomadskog na sedelački oblik života i to je što je i naša kravata, odnosno kolovrat. Tako da je oznaka Stefan bila oznaka roda Kolovena, odnosno roda Slovena, jer je taj S pred ven bio oznaka severnog i južnog sunčanog povratnika. Tako da je Stefan Nemanja bio predstavnik i državnik te civilizacije tolerantnosti roda i tolerantnosti različitosti koja je nezamisliva na zapadu. Tako da je Stefan Nemanja državnik jedne ogromne civilizacije čije plodove mi danas uživamo. Hvala vam. Brate, ne možemo bez tebe završiti dokle ne čujemo tvoj glas. Brate, Ničkore, ja se zahvaljujem, ali kad je nešto završeno, ne treba produživati. Ne. Me pozvali ovde, ja sam došao sa velikim zadovoljstvom da budem među domaćinima. Pozdravljam sve preosvećenog vladiku, braću se i sestre domaćine i vas, predsjedništvo, ali kad se nešto završi, to je kod mene u Šumadiji, onda je završeno. Trebao si me poslušati, ja tebe uvažavam starijega i volim i poštujem, ali nikad mi nećemo završiti. Dok živimo, moramo raditi i boriti se za bolje sutra. Poštovani vladiko, hvala ti što dođe da preneseš pozdrave od naše svetosti i prenesi mu pozdrave od nas da smo mi na Svetosavskom putu i bit ćemo i trudit ćemo se i ako treba i na tome ćemo dati i živote svoje. Vi, mudre glave, brate Matija, unazad nekoliko godina smo šeđeli na jednoj večeri, pa sam te moljako da se pojaviš, da pomogneš sa mudrim riječima. Molio sam i brata Krestića, koji je se trudio i trudi. Zahvaljujem se Petroviću, Popoviću, što nam lijepo to predoči.
sad ću da vam kažem šta sam od vas doživio i od ovoga glumca. Doživio sam to kad ste govorili o Nemanji i Njegošu, kome smo mi ovo posvetili, da sam dobio snagu i da sam se vratio u 40. godinu. Mene su, Matija, suze išle kad si govorio i kad je recitovao. Tragedija u kojoj smo, samo je to što vas ne čujemo. Ništa drugo. Što reče Andrić, kaže, kad pametni zaćute, budale progovore, fukare se obogate, onda je to tragedija jednog roda. Draga braća i sestre, veoma sam radostan što ste došli tako masovno i što ste bili pravi domaćini, što ste slušali ove naše priče i besjede. Sad ćemo da se tu mi stariji da pošedamo i da se poslužimo i da se zahvalim domaćinu ove kuće. Hvala ti na trudu, tvome osoblju koje ja poštujem i cenim i smatram da je to moja familija. Neka vam je prijatno i hvala, još ćemo se sad malo družiti. Hvala vam.